پسر پرزیدنت ترکمنستان و همزمان وزیر صنعت و ساختمان سردار بردیمحمدov سنه 7 می در شهر انوی ولایت اهلی ترکمنستان مهمانخانه برای حیوانات افتتاح کرد. می‌نویسد خرونیک ترکمنستان. مهمانخانه به یک چند منطقه تقسیم شده است. یکم برای پرندگان، دوم برای گربه‌ها و سگ‌ها. همگی مهمانخانه 32 حجره دارد، از جمله 20 حجره کلان دو حجرگی و 12 حجره خرد. инчунин дар он ҷо ҳуҷраи кинолог, майдони чарондан ва машқомӯзии сагҳо мавҷуданд. ёдрас мекунем ки президент бердимуҳаммедов сагҳои зотии алабайро хеле дӯст медорад. аз ин рӯй дар кишвар ассотсиатсияи алабайҳои туркманистон таъсис дода шудааст ки раиси он сердар бердимуҳаммедов мебошад. мушоҳидони маҳаллӣ қайд мекунанд ки таназзули зеҳният ва ҷудоии режими ҳукмрон аз воқеият то рафт ба аҳолӣ равшан гардида, айни замон аз буҳрони иқтисодӣ дар пасманзари пандемияи глобалӣ азият мекашад. аҳолӣ дар мағозаҳои давлатӣ барои харидани нон навбат меистанд ва на бештар аз 2 адад нон пайдо кардан имкон дорад.